Kue Nagasaki nih. Nih makanan yang lagi viral nih, bolu yang berbalut mochi. Namanya nih kue Nagasaki ya nih. Nih langsung saja kita coba ini rasanya ya, masa. Nih guys, nih teksturnya guys, lembut sekali guys. Waduh, wow, mantap nih, kenyal nih mochi ya nih. Di dalamnya nih ada bolu nih ya. Nih langsung saja kita coba nih. Hmm. 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 Bener-bener enak nih guys, nih cocok nih cemilan untuk keluarga, pasti senang semua nih keluarga dibelikan ini ya. Mochinya kenyal, bolunya juga lembut nih. Ini rasa strawberry nih, enak sekali juga nih. Ini ada 4 rasa ya, ada rasa blueberry, rasa mangga, dan juga rasa coklat nih. Nih ini satu dusnya nih isi 16 ya, 16, harganya nggak sampai 40.